Alhamdulillah, terima kasih kepada supporter CDI CDT Racing. Okay, jadi hari ni ada kawan kita order, okay? Syahmi 1808, nombor telefon akhir sebagai rujukan owner. Okay? Jadi Syahmi tahniah sebab untuk bermulanya untuk projek sprint test EFI CDT untuk blok head Y15. Yang ni antara barang-barang yang KCDT dah ada lah, yang KCDT beli sendiri. Okay? Yang ni buat habis dekat 1000 lebih, dekat 2000 ni untuk masuk head block Y15, okay? Untuk crankcase EFI kelas mana ni. Ni jadi ni KCDT beli sendiri, okay? Ni KCDT beli sendiri, okay? Jadi ada yang sponsor, okay? Ni Dyno Pro sponsor tu, Faito Racing ada sponsor bearing tu, bearing padu Faito, okay? Ni Superhead, okay? Ni LHK Racing dia sponsor memang padu. Jadi KCDT bukan ambil semua sponsor tau. KCDT tengok dia punya kualiti dengan performance lah. Sebab bukan semua KCDT terima. Sebab KCDT ambil yang mana padu. Ni padu ke sponsor KCDT, GSM Racing, CDILC. Ni minyak enjin padu, okay? Daripada Gulf Western Oil. Ada fully synthetic, ada premium synthetic. Banyak pakai padu ke. Ni antara sponsor KCDT lah. Jadi untuk projek sprint test EFI CDT ni, KCDT akan pakai CDI Racing, okay? Daripada CDT. Jadi terima kasih banyak support Syahmi, okay? Jadi tanda menghargai supporter CDT, okay? Untuk permulaan projek sprint test CDT motor, KCDT akan tulis nama dia dekat situ. Siapa yang order CDI CDT Racing, KCDT akan tulis lah nama dekat situ. Jom kita tulis Syahmi 1808. Okay, ni kenangan kita untuk supporter CDT. Syahmi 1808. Alright, Syahmi supporter yang pertama untuk projek CDT motor untuk sprint test. Jadi kawan-kawan yang berminat, okay, untuk supporter CDT untuk kita beli barang-barang bagi komplit, dah komplit nanti kita pasang. Ada exhaust padu KCDT Adusha, exhaust pom-pom-pom. Memang bunyi memang memang pakai memang padu. KCDT untuk sprint test, KCDT akan pakai exhaust open. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu exhaust apa yang KCDT akan pilih nanti, okay, brand apa yang padu di pasaran, KCDT akan pakai, okay? Sebab untuk projek CDT ni KCDT kolaborasi, okay? Siapa yang berminat untuk join CDT Motor untuk projek kali ni, nama nak ada dekat papan PVC putih, kawan-kawan boleh order terus CDI CDT Racing PNP Honda EFI. Boleh PNP pada Honda EFI, Demak Evo Z 110, SYM Ebonus 110. Dia punya soket yang sama, okay? EFI Class 1 with 100 MR1 boleh pakai PNP saja. Soket 5 pin, okay? Motor yang soket 5 pin yang sama dengan EFI boleh pakai PNP saja. Jadi jika berminat untuk order dan nama untuk supporter ada tulis dekat sini, boleh order terus di WhatsApp CDT 0189017832, okay? Jadi kalau kawan-kawan order, kawan-kawan boleh WhatsApp terus nombor CDT di bawah. Terima kasih support.